Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kenya. Abajyanama b'intara muri Kenya bateguje leta ko nibigera kwa mbere ikibazo cy'umushahara bahabwa w'intica n'ikize kidakemuwe bazigaragambye bakagera mu biro by'umukuru w'igihugu. Ikinyamakuru de Kenya zikenze ko abajyanama bavuze ko bakora akazi gakomeye ko kugenzura ibikorwa by'intara ariko ntibahembwe. Baratanga urugero ko usanga umujyanama ashinzwe kugenzura guverineri nyamara ahembwa amashiringi yakibanirwa muri miliyoni. Uwo mujyanama umugenzura uhabwa umushahara w'ibihumbi 86 bagasanga niyo bidahindutse kuwa mbere bazazindukira mu biro bya Perezida William Ruto. Abaganiriye n'iki kinyamakuru bavuze ko akazi kose gakomeye kareba ubuzima bw'igihugu nko gutora amategeko agenga za pansiyo aribo babikora nyamara byakabaye bikorwa na ba guverineri cyangwa se abasenateri bahembwa, cyane ko banahembwa akavagari k'amamiliyoni y'amashiringi. Senateri uhagarariye Nairobi Edwin Sifuna yemeranya n'abo bajyanama, yavuze ko ibyo basaba byumvikana bukorewe begereye abaturage cyane kurusha abandi bantu batorwa. Uyu musenateri yashimangira ko abantu bavunika kurusha abandi, avuga ko umwana wirukanwe ku ishuri ahantu hambere akomanga ari ku mujyanama kandi abandi bantu batowe bose birirwa bicaye mu mujyi wa Nairobi, abandi birirwa bavuze induru mu nteko ishinga amategeko. Abajyanama b'intara bavuze ko guhabwa intica n'ikize byatumye bamwe babasabiriza mu bandi bategetsi, ndetse ngo ntibumve impamvu nta kintu kimwe cy'iterambere kibagendwa kandi bakora akazi kakabaye gakorwa n'abahembwa neza. Aba baravuga ko bazigaragambye nyamara mu kwezi kwa gatatu bafitanye inama na Perezida William Ruto, ariko bashinja abategetsi ko iyo bahuye n'abategetsi bakuru mu gihugu batemererwa kugaragaza ibibazo bafite, usanga bacecekeshwa. Ndetse umwaka ushizeho i Nairobi bararwanya ubwo babuzwaga kugaragaza ko bakennye. Hagati aho Senateri Sifuna uzwiho kutaripfana yatangaje ko amatora ari imbere 2027 nta kabuza Perezida William Ruto azatsindwa amatora kabone nubwo azaba ashyigikiwe na Raila Odinga wahoze amurwanya. Uyu musenateri yavuze ko icyashingira ko guverinoma ya Kenya Kwanza yagaragaje ubushobozi bukigaterwa icyizere n'abaturage ku buryo manda ya kabiri kugira ngo Ruto ayibone byasaba ko yiba cyangwa se akayigura. Naho mu Burundi inkongi y'umuriro mu ijoro ryakiye kuwa kabiri rishyira kuwa gatatu yibasiye igice cy'isoko rya Gatoki riri hafi yaho isoko rikuru rya Bujumbura muri komine Mukaza. Iyi nkongi yateje igihombo kinini cy'ibicuruzwa bibarirwa agaciro k'amamiliyoni menshi y'amafaranga y'amarundi nk'uko inkuru y'ikinyamakuru wacu Burundi bivuga. Nk'uko byatangajwe n'umwe mu barinzi b'isoko, inkongi y'umuriro yadutse ahagana saa 8 z'igicuku mu gace karimo kazino ndetse n'ububiko. Abacuruzi bamwe bagerageje gutabara ibyo bashoboye mu gihe abandi bariraga bareba ntacyo bashobora gukora imitungo yabo iri mishya. Abapolisi batabaye vuba bahagarika umuriro kugira ngo udakwirakwira mu bindi bice by'isoko. Umuyobozi w'umujyi wa Bujumbura Jimmy Hatungimana byari byitezwe ko agera ahabera inkongi mu rwego rwo gusuzuma ibyangiritse. Nsubiye muri Kenya, abayobozi bashinzwe ubuzima muri Kenya bavuze ko bagendana ubwandu bwa virusi itera sida bagizweho ingaruka n'ihagarikwa rya PEPFAR, porogaramu yatangijwe na Perezida wa Amerika George W. Bush muri 2003 mu rwego rwo guhangana n'iyo virusi. Abantu barenga 135,000 ni ukuvuga hafi 11% by'abatuye Kisumu banduye virusi itera sida muri Kenya, ugereranije n'abandi mu gihugu hose barirwa kuri 3%. Nubwo ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump wa Amerika bwatangaje ko budohoreye ubuvuzi burengera ubuzima mu mavuriro aterwa inkunga na PEPFAR, ibigo byatanga imiti igabanya ubukana bwa sida Kisumu byarafunze nyuma gato y'uko imfashanyo ya mbere ihagaritswe, kandi ibi byose ngo biracyafunze. Porogaramu ya PEPFAR ihagaritswe mu buryo butunguranye mu mpera z'ukwezi kwa mbere ubwo Perezida wa Amerika Donald Trump yahagarikaga gahunda nyinshi z'imfashanyo z'amahanga iminsi 90. Mu mwaka wa 2003 ambasade ya Amerika muri Kenya yavuze ko yakoresheje miliyari 8 z'amadolari mu myaka 20 mu bikorwa bya PEPFAR muri iki gihugu. Izo porogaramu zageze ku bantu hafi miliyoni 1.3 bafite imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida kandi zarengeye ubuzima bwa miliyoni z'abantu. Mu cyumweru gishize umuryango w'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières wemeje ko porogaramu zo gukumira ubwandu bwa virusi itera sida nizo n'abaturage ubwabo zigamije gucunga ubwo bwandu zari zikomeje guhagarara muri kano karere, nk'uko ibiro ntaramakuru by'Abafaransa bitangaje. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe n'inama ishinzwe umutekano ku isi yari iteranye New York muri Amerika ku ntambara mu burasirazuba bwa Kongo. Abahagarariye ibihugu bavuze aho ibihugu byabo bihagaze mu gukemura ikibazo. Therese Kayikwamba Wagner, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo, yavuze ko biri mu gihugu cye ari umushinga w'u Rwanda wo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Uhagarariye u Rwanda yashubije ko ibibazo bya Kongo bidakwiye kuryoza u Rwanda, ko ikirushishikaje ari umutekano warwo n'ikibazo cyabo kiri ku butaka bwa Kongo. Zefreman iratanga uhagarariye Burundi muri Loni yavuze ko ingingo igihugu cye gihagazeho mu gukemura amakimbirane muri Kongo zirimo ibiganiro. Muri izo ngingo yavuze ko bikwiye ko umuryango mpuzamahanga ukiri igitutu gikeneye kubateye Kongo bagahungabanya ubusugire bwa kiriya gihugu. Yavuze ko niba nta gikozwe none aya makimbirane ashobora kuvamo amakimbirane y'akarere ahatibasira Kongo gusa ahubwo n'akarere kose k'ibiyaga bigari. Man iratanga yavuze ko bikenewe gusohora none muri Kongo ko ingabo zose zitatumiwe zirimo iz'u Rwanda no gusenya imitwe yitwaje intwaro y'imbere muri Kongo ndetse niyo hanze irimo na FDLR. Yongera ati kuri Ventura ni ingenzi kuri uwo mutwe. Niba uvuga ko ari abanyekongo ushyirwa mu biganiro bihuza abanyekongo biyoborwa na Uhuru Kenyatta bagashaka ibibazo byabo ubwabo nta kubyivangamo ko hanze. Therese Kayikwamba yashinje u Rwanda na Ventura ubwicanyi ku bantu 4,000 Igoma mu masaha 48 yo gukomeretsa abarenga 4,000. Yatanze ingero z'ubuyobozi gakondo wahitwa Kiziba wice mu muryango we umuhanzi Derika Idengo
avuga ko ari n'ubundi bwicanyi batazi neza ariko bwabaye. Yongeraho ati buri munsi Croix Rouge na CICR bavana imirambo mu muhanda mu gihe iyo mirambo igenda iruta ubushobozi bwabo. Ati ngibyo biba iyo uwo mutwe w'iterabwoba ufashe umujyi ugashyiraho ubutegetsi bwabo bwo kwica. Iyi nteko ya Loni ireba, iyi nteko yamagana, ariko inteko itagira icyo ikora. Mbere umutwe w'M23 wahakanye ubwicanyi buvugwa na leta wavuze ko abapfuye ari abasirikare b'abazarendo biciwe mu mirwano, abandi bapfuye nyuma ari ingaruka z'intwaro leta yatanze mu basivile, kandi ukavuga ko ubuzima igoma burimo gusubira ku murongo mu mutekano. Minisitiri Kayikwamba yavuze ko akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi gakwiye gufatira ingamba zikomeye u Rwanda n'M23 kuko ngo bashaka kuvanaho ubutegetsi bwemeye bwatowe muri Kongo. Ati intambara ni umushinga w'u Rwanda ruciye muri M23 ugamije kuvanaho ubutegetsi bwacu ku ngufu. M23 ifashijwe n'u Rwanda yashaka gukoresha intwari igashyiraho icyo amatora yanze, ariko abaturage ba Kongo baravuze ngo hoya, barashaka guhitamo abategetsi babo mu matora aho kubaka urusaku rw'imbunda. Uko niko Minisitiri Kayikwamba yavuze. Ernest Rwamucyo uhagarariye u Rwanda muri Loni yavuze ko hari amakuru menshi y'ibinyoma atangazwa ndetse n'atangazwa n'amashami ya Loni kubera muri Kongo nk'ubwicanyi ku bana buheruka kuvugwa i Bukavu. Ati ubwo FARDC haga intwara abasivile hamwe n'abana hano nta wabivuzeho, none mu muravuga amakuru atari ukuri yo kwica abana. Ndabisubiramo, leta guhintwara imitwe yitwaje intwaro no guhembera kaga turimo kubona. Rwamucyo yavuze ko u Rwanda rutagomba gushinjwa ibibazo leta ya Kongo yateje ubwayo. Ati ingenzi cyane kuri twe kandi kizahora ari ingenzi n'umutekano w'imbibi zacu n'umutekano w'igihugu cyacu. Twakomeje kubisubiramo ko muri Kongo ari ikibazo cy'umutekano wacu kandi tugifata nk'ikibazo gikomeye. Yavuze ko u Rwanda ruhangayikishijwe n'imitwe myinshi yoherejwe hafi y'imipaka yarwo irimo n'ingabo z'u Burundi zihuriye ku ngengabitekerezo na FDLR, Samideras n'abacanshuro basigaye. Yongeraho ati duteye impungenge kandi no kuba Perezida Tshisekedi akomeje gushaka kuzana izindi ngabo zo hanze, warimo gusaba ibindi bihugu bya Afurika. Izo ngabo zose zikwiye kuva muri Kongo Kinshasa kuko zigeramiye umutekano w'u Rwanda. Yavuze ko ubw'umujyi wa Goma wafatwaga FARDC, ingabo z'u Burundi na FDLR batunze imbunda zabo mu Rwanda bararasa, hapfa abasivile 16, hakomereka 177 n'ibyabo byose birangirika, ariko ko nta gihugu na kimwe cyamaganye ibyo bintu. Ati u Rwanda nta mahitamo rufite uretse gukaza ubwirinzi bwarwo kandi ruzakomeza kubikora. Hanyuma ariko barwanya umutwe wa Twirwaneho bavuze ko drone yarashe mu birindiro byabo biri ahitwa Kangara muri segiteri Inganja muri teritwari ya Fizi intara Kivu y'Amajyepfo, yica abantu 6 barimo Colonel Michel Rukunda makanika. Bamwe mu baturage batuye mu Minembwe babonye drone bavuze ko bavunyuze mu kirere cya Gahwera ijya kurasa ibindiro bya Twirwaneho. Haba igisirikare cya leta ya Kongo cyangwa n'imitwe yitwaje ibirwanisho nta uravuga ko aribo bishe Colonel makanika warwaniraga Twirwaneho mu kwita ku mutekano n'ubusugire bw'abaturage b'Abanyamurenge bakunda kwibasirwa n'abarwanyi ba Mai Mai na Red Tabara. Colonel Michel Rukunda makanika yahoze ari umusirikare wa FARDC kugeza 2020 ubwo yitandukanije na leta. Uyu muyobozi wa Twirwaneho yishwe mu gihe inyeshyamba za M23 zikomeje gufata ibice bitandukanye byo mu ntara Kivu y'Amajyepfo nyuma yo gufata Bukavu mu mpera z'icyumweru gishize. M23 yigaruriye kandi santere y'ubucuruzi ya Kamanyora hari ku munsi wo kuwa kabiri. Umwe mu basirikare bakuru mu ngabo za Kongo ariko kandi Colonel Mushonda Jacques Mukaraye wo mu bwoko bw'Abanyamurenge hamwe n'abarinzi babiri biciwe mu mujyi wa Bukavu mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yize bagera mu bitangazamakuru yemeza ko ku mugoroba wo kuwa gatatu Colonel Mukaraye n'abarinzi be biciwe mu rugo iwe i Bukavu aho yararwariye. Abaturage bati bamwishe mu buryo bwa kibandi, nta kurwana kubabayeho, babasanze mu nzu bombi. Uwo ni umuturage wivuze watanze amakuru. Uyu uri mu mujyi wa Bukavu yavuze ko ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo bamwe mu muryango wa Mukaraye barimo murumuna we bari bamusuye iwe mu rugo aho arwariye. Abo ngo bamusezeho bataha ari muzima, ariko mu masaha make batungurwa n'inkuru y'incamugongo ivuga ko yishwe. Bamwe mu batabaye bwa mbere bavuze ko ashobora kuba yishwe n'abasirikare ba FARDC basigaye bariyamitse imyenda ya gisivile kuva M23 ifashe umujyi wa Bukavu. Abavuga ibi ngibi bashingira kuba Colonel Mukaraye yaraketsweho ubugambanyi no kugerageza kwihuza na M23. Hari umuturage watanze amakuru ateye n'abasirikare ba FARDC n'abapolisi bambaye imyenda ya gisivile bihishe mu baturage kandi bafite intwaro, gusa babagamiye ku butegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Bavuze ko Colonel Mukaraye yishwe n'abarwanyi ba M23 cyane ko bagenzura umujyi wa Bukavu. Umutwe wa M23 ugenzura umujyi wa Bukavu nta kiratangaza ku rupfu rwa Colonel Mukaraye n'abarinzi be. Imirambo yajyanwe mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru bya Bukavu aho izakurwa ijya gushyingurwa. Mabwire kandi ko General Masunzu Pacifique wari warahawe akazi ko kwivuna M23 yakijwe n'amaguru yahunze yerekeza Kisangani nyuma y'uko General Masunzu Pacifique ahawe inshingano nshya zo kuyobora zone 3 zirimo Kivu ya ruguru ndetse n'Epfo. Yagereje guhangana n'umutwe wa M23 mu ntara Kivu y'Amajyaruguru aho barwana barushaho kumwatsa w'umuriro mu mufatano umujyi wa Goma. Bitamaze kabiri General Masunzu abasirikare ba FARDC, FDLR n'ingabo z'Abarundi bafashe inzira bahunga uwo mujyi wari umaze kwigarurirwa na M23. Amakuru y'ikinyamakuru Umuseke cyo mu Rwanda cyamenye nuko General Masunzu yavuye mu mujyi wa Bukavu kuwa gatanu mu ijoro yerekeza Uvira aciye muri Ngoma muri teritwari ya Warungu. Wazarendo bamutegera ku kibaya cya Rusizi abaye $2,000 by'amadolari baramureka komeza umuhanda ugana Uvira. Abavugije kino kinyamakuru bavuze ko atigeze arara Uvira ahubwo yahise yambuka ajya i Bujumbura
Ayo makuru yemeza ko Masunzu yabanje kubwira bari kumwe ko agiye muri Tanzania nyuma nubwo yafashe indege yerekeza Kisangani mu birindiro bye. Bamwe mu banyamurenge bashinja Jenerali Masunzu ko mu bihe bitandukanye yagiye agambanira bene wabo, bamwe muri bakicwa abandi akabicira wenyine nk'uko bakomeza babitangaza. Bamushinja kandi guhakana no gupfobya ubwicanyi bwakorewe impunzi z'abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge biciwe mu nkambi ya Gatumba mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga ko Jenerali ushinzwe operasiyo y'akarere ka 33 k'igisirikare yatezwe n'abazenzi inshuro ebyiri ahitwa Nyangezi ndetse no mu kibaya cya Rusizi ariko ararusimbuka. Hagati abari ku buyobozi bwa Afurubira abandi bwatewe utwatsi ubusabe bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashaka ko buhita bukururwana mu bihugu bya Afurika bifite amahirwe yo kwakira amasiganwa y'imodoka, buvuga ko buzasuzuma ubusabe bw'ababyifuje bose. Mu ntangiriro z'umwaka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Therese Kayikwamba Wagner yandikiye ibaruwa amakipe yose afitanye imikoranire n'u Rwanda yasaba guhagarika ubwo bufatanye, yose ntiyagize icyo abikoraho, ndetse agira no ku muyobozi mukuru wa Formula 1 Stefano Domenicali amusaba guhagarika ibiganiro n'u Rwanda no kurukura mu hatanira kwakira isiganwa rikomeye ku isi. Nasimbukiye muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banitswe ubukangurambaga bw'ishyaka Chadema bw'uko niba nta mpinduka zibaye mu mategeko agenga amatora nta matora azaba mu kwezi kwa 10. Ubu bwakuri impaka ndetse buzana n'urunturuntu mu ishyaka bwatangijwe na perezida w'iri shyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania Bwana Tundu Lissu basaba leta guhindura zimwe mu ngingo avuga ko zibangamiye demokarasi mu gihugu. Ni ubukangurambaga bwiswe no reforms no elections mu Cyongereza cyangwa se hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi mu Giswahili. Nta mpinduka zikozwe nta matora azaba mu Kinyarwanda. Ikinyamakuru The Citizen cyeswa abanyamuryango ba Chadema bamwe batabwishimiye ko abashaka kwiyamamaza mu nzego zinyuranye yaba kujya mu nteko ishinga amategeko ndetse n'umwanya wa perezida. Bwana Tundu Lissu yavuze ko ishyaka rye rihagaze ari uko niba ubutegetsi bwa CCM riri ku butegetsi butemeye impinduka mu mategeko agenga amatora nta matora agomba kubaho kuko batazayitabira. Nubwo bwose Chadema iri guhamagarira abayoboke bayo ko niba hatabayeho impinduka itazajya mu cyo yita ikinamico ry'amatora. Andi mashyaka ngo imyitegurire arimbanije kuko mu ishyaka ACT Wazalendo perezida waryo Madame Dorothy Semu yamaze gutangaza ko azahatanira mugenzi we Madame Samia Suluhu Hassan uzaba ushaka manda ya kabiri. Leta ya Tanzania ivuga ko ibisabwa n'ishyaka Chadema nta shingiro bifite kuko impinduka zakozwe kandi zihagije. Ubutegetsi buvuga ko perezida Samia Suluhu Hassan yafatanije n'amashyaka yose impinduka zifuzwa zigakorwa, agasanga ishyaka Chadema ryaba wenda rititeguye kujya mu matora kubera impamvu zaryo ariko rikwiye kuriga kwiriza by'abana. Mu ishyaka Chadema ngo hatangiye kuzamukamo icyuka kiba abanyamuryango bavuga ko kutitabira amatora byazaca intege ishyaka no kurigaragaza nk'iridahari kandi rifatwa nk'irya kabiri rikomeye nyuma riri ku butegetsi muri Tanzania. Hari abarwanashyaka ba Chadema bavuze ko ibitangazwa na perezida waryo Tundu Lissu bya no reforms no elections ari ukugurisha ishyaka kuko ngo hari abari bageze kuri myiteguro yo kwitabira amatora mu kwezi kwa 10. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka Chadema Bwana John Munyika yavuze ko nubwo abandi bari kwitegura amatora baho bashinze agatari amavugurura mu mategeko agenga amatora kurusha ko bazajya mu matora atariyo, uyu mwaka utari mwiza muri Chadema ngo ushobora gusenyera ishyaka, ndetse bamwe batangiye vuga ko rifite n'ikibazo cy'imiyoborere muri iki gihe. Mu kwezi kwa mbere nibwo batoye Tundu Lissu asimbuye Freeman Mbowe wari umaze imyaka irenga 20 ariyoboye, nabwo byaturutse ku kutumvikana. Ishyaka CCM riri ku butegetsi muri Tanzania kuva igihugu cyabona ubwigenge rishinjwa ko ryiba amajwi mu gihe cy'amatora. Ntibizwi neza niba Chadema kuko itazajya mu matora ya perezida mu kwezi kwa 10 uyu mwaka mu gihe amavugurura basaba yaba atakozwe, gusa ukurikije ibitangazwa na perezida waryo bashobora kutazitabira amatora. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Uganda abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika banditswe perezida Museveni yahamagaje abadepite mu ishyaka NRM mu biro bye kuwa gatanu mu nama y'igitaraganya ngo ariko bavugurura itegeko rigenga igisirikare iriho ni rya 2005 no kuvuga PDF Act 2005. Ikinyamakuru Daily Monitor cyandika ko nta uzi neza amavugurura perezida Museveni ashaka gukora ku itegeko rigenga igisirikare ariko amaze iminsi agirwa inama n'abatavuga rumwe nawe kuko se yakora ari uko yakomeza umurongo yafashe gukangisha abaturage igisirikare no kugikoresha mu nyungu ze bwite. Perezida w'inteko ishinga amategeko Madame Anita Yamongo yaherutse gusaba ubutegetsi kwikorera umuzigo wo gusobanura ifungwa rya Dr. Kiza wese utavuga rumwe na leta. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Alfonso Winidoro yaraherutse kugira inama leta yo kuvugurura itegeko rigenga igisirikare cyane cyane ibirebana n'inkiko za gisirikare. Ubwo urukiko rw'ikirenga rwari rumaze guca urubanza ku inkiko za gisirikare nta bubasha zifite mu kuburanisha abasivile, nubwo uwo mwanzuro utashimije perezida Museveni n'umugabo w'ingabo Jeanne Muhoozi Kainerugaba ngo baracyakubita agatoki ku kandi. Perezida w'urukiko rw'ikirenga yavuze ko uburyo inkiko za gisirikare zikora muri Uganda bibangamiye cyane uburenganzira bw'abaturage kandi ubutabera bukwiye kuba busa ku isi yose. Abanyamategeko bavuze ko bafite impungenge ko perezida Museveni yaba yatumije abadepite mu ishyaka rye agamije kwitambika imyanzuro y'urukiko rw'ikirenga yambura ububasha urukiko. Umunyamategeko Elias Rukwagunganira Dr. Kiza Besigye yavuze ko perezida Museveni yaba ashaka ko abadepite mu ishyaka rye basanzwe n'abenshi mu nteko ishinga amategeko bazamufasha mu mpinduka yifuza mu gihe umushinga w'iri tegeko uzaba ugejejwe mu nteko ishinga amategeko n'ubundi bikamera nk'uko byari bisanzwe. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Alfonso Winidoro avuga ko imikirize y'imanza mu nkiko za gisirikare iteye inkeke kuko nta bwisanzure buba burimo yaba abaregwa cyangwa se abacamanza. Ibingibi ngo bikwiye guhinduka.